Gerti amat aing naik yo. Banyak. Loban wasak waktu dulu han. Berarti yo, seri. Banyak. Nanda ngalan sari aing dia. Ngalan sari mang gerati mang ukur yo. Lur kumaha dia tinggali yo aing yo. Dia lur kumaha dia nangtung tang. Dia sari aing yo tilu tikenang setekan. Nya? Oh, dia kepret ku aing yo. Aing hai sari, weh nabai main tanya mang. Etik loba. Mahal dia sari yo, beli naga aing loba yo. 200 juta aing beli naga dia. Mang, ada jema. Mana mang? Tuh. Goblok. Dia dasar pelit. Ini apa nama? Aduh, dia anak bagong, dia. Bang, hampura ya buru-buru kami yo. Hampura begitu ya. Mau sepeda tebak mataan bang. Au. Ya. Udah pangor ya. Yang bagus lah. Aduh, kumaha ieu tulung. Aduh, tuh bisa keluar ya nyelapi. Aduh, tulung. Aduh, tulung woi. Aduh. Woi, tulung woi. Aduh, woi. Woi, tulung. Aduh. Aduh, woi, tulung woi. Naon sih anak lalai, nyelap-nyelap didinya. Pagawean amat. Woi, anak lalai. Naon dia nyelap-nyelap didinya? Pagawean. Sing torek. Aing bantuan ya, aduh, aing bantuan aing salapun aing budak itu tuh, pedan ya. Eta budak edan eta. Nabrak aing sagala, aing ku teragag-ragag. Itu mah pagawean aneh aing mah. Aduh, woi. Aing lapeur ieu. Udah tarik. Aduh, woi. Bisa ngasup angin. Bisa ngasup angin, kolak wae. Ada mamat Masya Allah. Beduh, sorangannya mana-mana. Surga Muhammad bin Raka. Jadi aing minta tolong karena si Sadi nu ngedem teh anu semua hoy. Aing minta tolong pangalakeun Saheri. Jeung naon emang Saeri? Jak ya aing panas ya. Di mana dia? Ser ha. Angin. Aduh, nyeri euy. Dosa. Aduh, bunget aja. Aduh. Jorek beungeut aduh. Aduh. Ya aing kalau ke tenaga dalam mang yo. Ramen kosmos. Cok teh aing tenaga dalam aing. Pedas teuing. Woi. Saya tak cok teh aing. Cok teh nya lo. Hei. Sanggap bayar bantuan ya sana. Boleh ada yo. Kali. Kabur. Aduh, goblok dia, aduh. Udah, dia ngelunjak ke aing. Hari dia di tadi kebel ongko. Hari dia angel ongko neangan Saheri tapi temen hasil. Hai. Bayu. Nggak ada daugan. Nah, ayah. Hai burung. Raun. Aing nulung ngajelema eta, make tenaga dalam poe ngapung jauh teuing. Nya saya nyelap-nyelap di dinya pulang ku aing, ulang film aing Dharma. Aing mana ya, Bos? Aku juga tahu, Bang. Mau jadi diuk lah.
Harudang. Beneran dari aja. Jo. Atau biasa baik kalau menyang tentang duwir. Si eta nobrak aing tadi eta. Naon eta? Nabrak aing tadi sampai aing supaya ke WC. Oh, ngalunjak dianya. Iya, nabrak semua sampai aing dia. Hampura kan tadi orang buru-buru. Orang bikang dia mojok-mojok di lolowong dia. Dia Bawaan bikang mojok burang-burang dia. Oh, bangsat karena kalau. Hampura. Dah cuma. Asa aing kenal eta tetangga bapak aing. Jijigan cager gitu kerjaan lagi nya. aduh tulungan aing aduh. Oi, Kak, rek kakak mah tetangga bapak urang. Ai sama nih. Anak Mamang Udin Ican. He. Oh, kunaon, Kak? Ngari budak ieu. Brengsek teh budak. Hayu teh enggan. Ayo. Mana? Ayo, arek balas dendam moal.